Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hi, namuntlha of course hi ta hi continue of course na mhaka ta Dr. Sithole. It's a developing story leyi nga ta hi linka na Munghana Lonene FM. Yeah, of course na the animal obviously. And then from there of course hi ta hi vulavula hi foreman loyi nga ta hi n'wi linka na Mayengani light and stuff like that. So previous I'm sure very already updated if I want to video silent like what are you doing? Subscribe to Master T. Yeah, one of course Dr. Story here ka hi tekelwa BMW yona. Yeah, go video clip liya agora the animal la. The details I have I report se sweswiya. Mhaka se yi sungula ku make sense la mhaka yi sungula ku make sense ni ta mi byela ku why ni vula tani because ka sungula of course ra ti 5 February the following day hi fike hi vona Gaza Bosha yi nyikiwe defiled yo karhi swiri i fika tsala ku mutirhi wa ka Munghana Lonene a teka movha wa artist endzhaku ka ku va a koletiwa 65,000 mina ku update ku ri deni mara khavula swona ku Dr. Story yi kolota 65,000 hi swi vonini okay a koletiwa 65,000 hi artist leyi a yi dume khale xa delela dimene a swi boha mara swo a yi dume khale mara ku ndleka yini mara Gaza Bosha Rocket Live News mi lo wi a ni mi chava ku tsema vudyela mi chava ku tsema vudyela vudyela va Rocket va kona so leswi of course a nga fika a kombisa swona kwalani Gaza Bosha kwalani and stuff like and then ni twa swi make sense because loko hi ya cheka video leya The Animal ni kha ni ti vutisa ku wa a swi vurisa leswi The Animal because la loko hi cheka eka intro fike hi twa The Animal a fika kombisa leswi hence I was skeptical loko ni fike ni yi report njhani hence ni lo yi veka straight twana a hi twana ka intro twana. This is the animal campaign protection in everything like Dr. Stole. This is the animal protection like campaign. Oh, you talk about the mission by this. Okay. This is the animal campaign protection in everything like Dr. Oh, this is the animal campaign whatever like yeah. Is it protection or what? Yeah, man should take out so. This is the animal campaign protection in everything like Dr. Stole. Ambero contraction and swi twi kahle mi ta ni lunghisa la and stuff like that mara ni twa ku ri protection mos the animal protection a ni swi fika na ti-era nyana mona mhaka leyi so the animal yi tirhaka nyana ku fana na vo gwavulani va swi kota no swo ndati ku repossesa swilo va swi kota leswi mi kuma ku va ya va repossesa swilo in a way yo va kha va acta as a security la va kha va famba na sheriff mi nga mi swi vona loko kha ku tekiwa mabokisi la loko mo hi languta kahle video clip liya mani swi vone na ku na someone wo kombi na ku sheriff nyana khome na maphepha nyana ku hi nge tlheli ka mabokisi ti nga ta ni rhunga gwavulana swi hindzini so loko mhaka yi kha yi ya mahlweni se swi make sense ku vo The Animal a vo rimo because yes The Animal I mean like va tirha sweswiya like and yi vule na vito ra campaign ra yena emasungulweni ni kombisa ku impela like a lo hariwa so swi make sense loko se hi kha hi landzelela the developing story so ku hi Gaza Bosha fale a nga nyikiwa munhu wa khomi tirhiwa ka MLFM a ni swi twisisa ku xi njhani swi te njhani va lomba na 65,000 rand I don't know mara ni nkarhi yin'wana Dr. Story ya hayira stage ka MLFM and stuff or sound but I don't understand how is that possible vona mhaka leyi so mhaka leyi serious ni vone na video clip yin'wana la ka ti-comments la a wona a ma vote ni vone na video clip yin'wana la yi nga endliwa hi mani la hi Mbetse as you can see kwalano hi fike hi vona fika tsala ku lavo ti vitana legend hi hit ya lembe ra timbyana hina a hi ri live tolo leswi of course nga fika kombisa swona ivi and then a vekela this video clip okay okay ka mbayisa hi loko nga le police station ya le Giyani yale swi ngo ni bayisisa nyana based on angles a swi komba ku ri kona laha no hi cheka laha a ni ku na this building then ku na thangi yena ka the far right ehenhla so ya swi komba ku ri kona and then the other building yi na yena ya hi ko Giyani police station la
Okay. Hayo na hi ni vona ka ti-comments van'wana kha kombisa ku i huma ka dzingdzinga kha confirm na hina kombisa ku yi comment yaleyo ya kombisini na veri xitapara kha kombisa ku ni swi vonile kwala ka dzingdzinga and stuff like that, so yo i mhaka yo tika. I mean yi connected, I think yi ta ku yi nga kuma help mos vanhu va ANC va kwihi. I think va nga yi assista vanhu vo fana na va ti-ANC va lavaya nyana va nga kusuhana na yona even the artist kulu yo yi tele amount but a ni yi tiva na ti-businessman i nkarhi wo va stepa in va yi pfuna i public humiliation leswi nga humelela phela yi tekeriwa hi car like that, like in public during the broad daylight. I mhaka yo va swinene, hopefully maybe va ta yi assista lava nga na timali mune and stuff like that. Ma vona mhaka leyiwa un'wana kha ku why yi nga xavisangi stage a swi luyini guys, i kha hanye hi stage a swi nga make sense sweswo, but yeah it's fine. And then very khe hi tlhela ka timhaka ta foroma na huma hi nga na swi voni vanhu vo tshama va ri ka ti-beef lava. So ni kha ni ti vutisa like ka video clip leyi ya previous ni kha ni vutisa ku loko se a nga xava movie ya kahle va ta ku yini, like vo boy 7 ka va kha va n'wi chingela hi movie ya yena leyi kha yi tirhisa previously leya is it Suzuki or Toyota Starlet or Baleno yaliya ena ku Toyota Starlet and stuff like that kha va chinge hi ku is the same car swa fana ya ku hangana nchumu and stuff like that. So mani yimi loko va ta respond va ku yini, so how you respond for man swi ni hlamarisinyana but let's go. Show for a man. Hileswo vadala swi vuyele Loftusfield ni vuyina mutla Sundowns versus Gomora mayenga ni light. Congratulations ku xavi Toyota Cross mfana wa mina, hayi u twa kafati kwalano swi nge fani swi nge fani na Starlet mfana kwalano u twa kafati boy. Ndzi na ha rhandzaka ya i tsake na ha rhandzaka ku va a xava movha nyuwani ni twa na swo swi extreme ni mo swo ku fika hi regulator nhlamba kasi hi forum wa mi tshama kha mi rhuketela mara na n'wi kumbe i byala hayi mani swi loyini mara let's stay dame boy u xavini kwalano problem i yin'we mayengani light, hayi mayengani nkulu, mayengani light, hayi mayengani heavyweight. Problem i yin'we movha yaleyo ta zi yi hlakalela kwa graveleni u fa jumpa ti-toll gate u khala swihopo ta joni na wena mani hi ku welcome kahle hina hi boy yena ya ku chela zeli loko ni swa kahle a ku temendelo wa swona tlanga hayi swo swa kahle sweswo hi foromana a swo kombisa ku a beef ya n'wina loko a ku va normal beef swi kahle. I mean like I was like swi kahle as master tip hi report swa kahle ku kombisa ku beef yi va yi kha yi famba xinjhani hi ku swa ni yime leswaku va ta ku yina vo boy 7 yi ha xota ka hi size hi vona vula nchumu foromani loyi ti ta vula congratulations mxavini laha phela movha leyi ya durha leyi it's expensive. That's foot na Gomora FC. Hayi what is a kahle boy, congratulate boy. Xavini u twa kafati ndzi twa ekhoni yi nghena hi le tibolweni okay whatever if okay vayisa va rhuketela vayisa ku ri kahle why mara na swi fana vo gagaxi no rhaba mi nge swi twi na vo gagaxi xi rhuketela no rhabetela laha mi ta twa video na ku yi kahle ni va ni lo rhabetela eyi yi ta kora leyi yi nge kori leyi congratulations boy. I can see kwalano xavini boy a nga ri video ya beef leyi a yi khesis beef yi tata boy loko to deni na boy 7 jara tikelo ufana wa mina hemba yi nga na problem u ta tichuguru titsengele u ticara yes a wu xavini boy a yu xavi kwalano hi leswo va tala xavile boy na u khensisa mara mini wa byondzo yo stedam khapi yin'we namuntlha yi le ka discount 40 rand ya o ni xaviti a xavi 4 ni minyi 2 na ha ri ndleleni boy a boy u xavile boy xavisa foni wa mina Saturday hi jingala hina fana Loftusfield boy
mina tshama exitedame boy a tshama hlaka xitshuka ku fana no famba majeje sinya vantshwa ku hala ka magere swa hambana swilo leswi swa tilevele ya hi leswi ma ta swi ku yeve hayi leswo foromani swa khenseka loko mi ta congratulate hi byo vumunhu byebyo byo vumunhu ya no khongetiwa swa kahle and stuff like that hi leswo loko ri amukeza nso sikaba na kombela mi teka subscribe ngopete brata mina va hi salamu legendary Khalanga na Bless i vanhu lava loko mo tshuka mi vone vuton'wini ni nga hanya vutomi bya kahle wa va niyeka va fana so swinkwaswo swiboho swo biha leswi nga swi teka a ku ri mhaka ya vafana vambirhi so kusukela namuntlha a na ha ri na tinambara ta vona nga ni foneli loko mi ni lava mi ta hamba mi fonela mani loyi mani John Bless va ta hamba va fonela mani loyi because mihlekati ya vo a yi tshamisekanga so leswi va swi hleketaka kahlekahle a va kahle majaka so a ni ta ku xikwembu xi hi pfuna ka siku ra namuntlha va kutsuriwa va va majaha ya kahle majaha ya ntiyiso a no hemba ni vanghana vambirhi lavakulukumba va tsaka hi leswi hongoloko va fana so so no lavo ni xikwembu xi hi pfuna super Bless vavanuna lava va ti tshamelaka va ri voxe le makaya a va na vavasati so mi kuma nkarhi wun'wana loko hi vhakachini kwale mi kuma ku na poto ra tolweni ra ha tele hi vukoko na swin'wana so a ni kombelaka hi vafuma swi vona ku leswi nga swi endla swi njhani Bless phela yi wo tshuka mara hi ku a nga na nsati a ni na ku kombela loko u kuma wansati nkulukumba loyi u va u yexe ekaya ta tsaka ngopfu ka lembe leri taka loko hi ta hi kota ku va a katekisiwa munghana wa mina na Bless ni tswariwile loko ni tswariwile hanya na Bless ni na over 30 years ni tshama na Bless over 30 years ni tshama na Bless na friends so ni tiva maxangu ya yena na hinkwaswo va hlanganaka na swona so a loko a swo koteka nkulukumba loyi i dinga ku pfuniwa swinene ngopfu so namuntlha a va fanele va hlamba va basa va ka va languta vavasati va kota ku va